ngevo le telefono lonta sima ngi ngani mchamvua ka mchamvula ile wao kwa nanga mu kitu 2005 kitu 2006 domeneza kwa ndamaniko ngeto ukele kora kimbanga bwana tuvutikisiko tukona kuungwa le tubaki de kamino tumente ale tuizidite kungwa kimbanda tuzide kila ku amene yegana kuandira tata Simoni Kimbangu kolo katuke kumbaza sana ali bana bakala chibukatala kunima balwe mumambu mana kasago kana kala bukalo akakuna kala chi kumuyisu mperere ne Kimbangu ne mfumujenenge singekoni ketatela munasama kali lumukelo mi tata Simoni tela manele nkango Jennings tela me yani gogere ni mfumu yisu bukate santambi niko kinija kiri sibwa para bakala seba tela mamantela no ndu inga tuibudi kwa gogele nkumbwa zole mfumu yisu bukate ko balongoke kani mvuto mfumu jerenge tela mene bakide nera barudi mokoko barudi gogele nkumbwa antatu yani bo mbe mfumu yisu bukawa kwa balongoki luenda munzaya wonto no lukitra bapaka no semikuikishi esinski kubalanda bobo bakulunama tare sibatela masema koke fule mafwa jeganga mamanene bukonso kataliluwaka vuba lutambu dilu dia yawu lunwa yawu kanti vuka bakulutambu liko rugaika munampa tarayina jovombanza lukubule nsampa timuna malumeno engwa gatadina kumbani ne Sodoma ikomore ntitazike kanti bene loyiza bamuta balutabula kanti bitu kwani lusinganga ajeri kutusingirange yene kibeni kwani lukisinganga ongere nkunga alo ngia kuwatuma kinga yekodi enkumbwa Yesu Kristo ke baze yoko avudi yangu kwao ubalolo kado ale bangu mujini bongere mbwala kayika munanti wankazi wa simbide nzira mukoenda kungungwa kimbana badwa kayo na yanta leke tata kuyowa ale kujivwanda na mbuma ina karagana yageni kimpegwa ale nkanguli wapetakana kabutele meso bana bakala sibadwe keki yani ne bana kulika kwenu ne tata bokele goga enzwanzambi ngaibuidi je mbubu musura kakaina enzwanzambi sibwa buna betu tuzili kwetu ngata duvutuka tena kalezeko ne bifuru bina ba upene luyinga na kabulu lembilongo kwa bosura sadira deno longo nyatata buta wa bongo tubisono kuzulu bisona me buna betu twavutuka kukala zengo ngwetu yani usiruta tadi no point ka point v point no bo sirusati bota tabisono bitatu butu sasitida nyo ouka kana unzambi vanga kakate vanga kanti bubene budule mivutuka banani kwani kavangira we mbebe bana ade tata poenda ujifuga mapulusi ya mfumbio yani bota atankanda ungeni mfumbio kanti mambo mangeme na mu ukatele nginikana kumundele munanzuru buna muno bumweni tina kwa kuwendela nchankaka winiswambi nanga bakusolole mfumbio ulisonike nenkana nginikana kumundele buna nzolele ya pasola kwa nenkanda njena vutuka kwa yani nkata ndagana kumundele muno ingi nkatu kiliko nambata nsanda fumu Yesu zikundela buwenda muno kakanga muna muzanza ko kanchi mulambanta kibeni ya Yerusalemu ndiyonge yendeli bakupangira muna katikira Yerusalemu ndiyenda ingitakweni ndagane nka fumu pyoli wizi ba ulanda bizalandi njale butamuntu buwenda ikitisenkanda te munanzu bukakala cyane mingu mundere kukatanka kenkanda ingalele buwendi amene
tata simoni yan kide sarken moda bora kasari la sari sa muna kenze fokore ale wode manta muna ntiwo wazungu kolostra ngete ban bela to gombera to tempele songere voara ku est songere ku west songere ku sud songere ku nord yani vo news yeba wutulu jeka ba wutu kideti ko nsambu yensambu kulumuki yani volutina mundele fina mene unosikanga wikangama ku este koen kansi ku vutukuluwani ku weste yivaltila yenkangwa mu wonsono nanga nsulu yale mikikanga mna meso kansi huwa kimani na bidumbu tatu mnavumu changudi dufeti kumona mono infuda mafu tele kuba kwa gonga rutina mundele fina mene bana tata katulentina ko vuka rutina ko muntu kazuli muntu kavutula konto mana baganga alebere tera mako bene rusiji rule mbolo kwenda kari banka kabatina mbo muine munanganga ntete ya sizwe mfira pasi zina zakari enzongo meko gale banka bakatu kibereti bobo basala le bakyat kile mundonga ya tela mene kona nzonga ndembo zangu de bande letu munazu kari judi mfumo hizo ne bubunge bwanda ila ntiubu na ujona mundele kuvuza kudi akanda ombe karedu ya lubya byo mubuli bekotsa mumbwala yi bububuwe yagana kwa muntu kasweka no kugani buna ugane kwa muntu ukatadina mpase sida gangwa mukuzisadaka ke yo mtu mfumu yiso mfumu yiso kwa tasimo katagimo vo inspection muna katadina buna lumbo galumu siyakala gana wala kwa kujani mundele kibeni mwisi ya kuzioni na ina zangu diale tudidio kusukande tata samire dia kano yani no ndembo mya myole koni katenchi kayo meja kayibwe itela mene kakabubwebu drapo mpesa azia mutikita zina drapo bwe kadila bosi na yele unu kidi drapo moja riba moja riba za daktilo mezia una zikomono mkuludore mumbele mbela sikuru dore ega jizole sisina. Donc il y a 5 continents habités et une non habitée. Donc 6 continents. Et 6e ko yini na wa no. Ambe kuna Antarctique. Baka kuna Galactico? Kanji. Kuna udutaka Fiji Antarctique ya roto Antarctique. Kuna avion kwenda hakuna bwana kakwenda kabuka sita kuluka munchele jele. Yegunu jina kakakuru. Ndele batina. Kuna ando mbeji. Kontina yina yaga aname zebi na kuna kina kifwane ndangwa betu ndo tunatunga kuna kana garasa vile yina kiosi kampi yote tenile kwani kina kifwane ndangu muini shiwateka kwani kala shiri wa kukura kwani sawa ruidi zeiko kitinkika sweka kuna mundele yegunu kika muine tibyoko kuna bakona susanga mambo kuna kwa Antarctique kuna kwenda kaka kwenda kaka avion jele kwenda kaka muna avion muna ko bena yeli biyisi byoba bikalanga baba natandeka ale bajambulako donc muna bendele jina ko samolo zina una ndango boifwana ndo msikenda sikeni tala kiti nkibina kasweka l'exclusivité mes chers amis, vous suivez que Papa Simon Guimangou a prévu un 6e continent, n'est-ce pas? C'est vers l'Antarctique là-bas et il dit ceci que sera habité par les noirs au temps fixé par lui. Continue Papa. Bona ndele bukayiza bukasoka bendele jojo bukayiza le ndele tudile koko mu posti ga kisema store bukaga kisayo le yani zebi vo sika zangu lenzi ale tao master nkeleo nkele bugili tao tari diana laka kaka ga ikamenga zibuli ni mastoro bititi bisoto kwe bundi kidi tudile mu posti ale vuembele koko bakide ni mvwala yani bon tina dia kapete kutana yani na mundele mbendangwa kuifweni fumu isuzi kuntela ndende unikangama ngasena mvuma kumatano kuleni kumbonako mfeti kuruta kwani butela mene bumbe kuleni kumbonako kanchi ntangwa muifweni no tina dia kamende kutana yani na mundele mune kiesi tangwa kuifweni me
tangu yange kinaifuana jilukia kuchikia kwa kana nzaya mvimba. Aha. Dina kinabakwa kamindele radio partout. Nika jongiko. Bachokere. Mindele batini. Katabuna arep masoda bezi di tanga muna malo bakengi diaka bakengi mumwemu bakengi emu ubabanza vuka lenda kwenda ko chikabwa mabena kushira mu binsi bya malu me tata samye jakana ni swalu yani wakale malu makangama swalu mingi beto mike mu binsi nutindi tokeli kundandila zila yakuru nkunga jibile na te yemuna nzungu kuna Madame Sinoke ya nivo kuisa na kimbangu kwa Kitwagele wo. bele kuntwara na nzo ya mfumvuti karibu na mfumvuti wakanga wayenda kona nguvu ale we ba kutuba na mono kimbangu za baka kuyimbira trebi ya ukele bila yina madame bon yimbira fio timono kuwa tata Samuel liakana yani wo kina kajantika o nza mbe oze ya puraka sabune tolo penko ngujadi madame ya no c'est fini yani lendiko ana teka tre couple ka wa aha madame Zakamen Sinok kotere munanzo kuna sei yemwala uko kwale bakide male kutulia makuma matatu ale zangu de pantalo ale rosso na katele utule pantalo ale kenje makumba usikela baomba tata simani bere kungwanisa furukina yewunu ekiti bakini kuna frere kizeiko anakavu andate yewunu tatakubatuma volu kuna choka kefrere kitiza kini kizeiko Papa simo yani vosiga vitungwa pilitare mebubu usala okakapula buna amene mundele sikamene wele verifia kuna mali ukavumbula yaru demba Voilà itini vutu diale bukule mbati makuru mtoto tudi diani mali konale bonga umosi ale yadien tuwezungene mvola ko yele basoda wapinti na muno kubaka kana simo kimbangu pao yao ngiko taka yao na inzo benekele ba science isamune nki benekele kubuandira kwa kuna mbaga samuna ku yingila ve kusingila bima ya mundele me wapinti da asukiri mundele Sinoke de masuda tala kasibatala buba wodi akanka ale kuna kubongela bokila mo simo kimbangu bele kumbo kwa simo kimbangu wapinti na muno baka kanange mazoro yani hao ange baka ka yao na maboko nanga ngekuvutila kangono yao nyote nyalo yao ikere nange ku sosa mara ngere gumuki bon soldat baka bana ya fiote ale katula ya baka kaka ya mbuta na yina fitele kwende na ngoma ya fiote ale baki papa nkuluntu ankumi baki di papa Samuel baki di tata comprendre ale baba kala mbando ya fiote bali kumwale baki di kaka bambuta des par chez yani tata simoni bankenge tata simo ndo yani wakilize kala mbuki leke tulu siene mositi monzila yibira ubado waka kuna boko ndele tadi muna montre 17 petit combien yina yani bon ale kulumuna tante kusala inzo kwa kubetekele kuleka kwa tata simoni yani mona kilendeka munjila kuna ngapiri kuna Yerusalemu tezo ya leka ngungu jana mekuma menikufwa mereko no tangu ikele tala moto na moto katala muna moto le mili ale 2 minutes tante ale bakati yo dia kale jini depa beregaika kuna ngungu ba muse viek kuna nsona nkulu kuna magaza na mpambu ikoendanga kuna kan otrako
gaiki muna magaze kakala umwini bantu mukusa jimbira bena yenkunga le bongere nchiata ndolula tolole bongere makera gosole mamole bumbuli chivana kone overana bamukuza izi benina beza izi tata simone za nesika katsikale dedere fyoti jokisa nindo yani kuntwala siri kunima mukungane sipase mpasi kokale mbibwe makala makela ale joke tau katala mukunda konikeni Monsieur Vieka bonaka kota mananzo. Kumwene mutamuntu Vieka. Vieka Português. Português. Kadi magazi magani mabuti kile changa commerce. Ko mwini wo muna wonga vosi bayema bibadimani. Bonaka kota manani nzo Português kele ya ni wale bitanga me. Ngere kuna mbu. Vonkele wa monon sikiri kafuidi ko c'est fini. Alors nzangi mwini bonda ngoni fweni monongere kuna mbu. Wayenda mshevye ngongwa kala diari munankele wa mono nchigiri kanti yanika bweki umaleo mwanda o kamunju yele wayenda kuna kumagaze wa samote wale bayoke bado aka kuna wana basambu kideraye bele kuna nindwa ya administrateur bubu batere bakati wene nsumu bafiriri kuna boroko ale bantu bagonso nali kuna boroko yani shidi yani kaka bubu diskisho yizi banka kapo bunatu kumfira kuna boroko bantu ba boroko ba wote sibakiti kwa nguche nguo kapo kuti kundeki ije ngere mianka kanombo munade goro ya msevye kuna nguda ngungu njo inakuna bere kuna bere kutura mu bakenge malu bakenge moko ale bandambiri kontoto ale bazangu de chaku zankandi bateka yani konji bateka kasa chaku zankandi bongereza sikere bateka kasa bongereza mitsambu bateka kasa ale mukuta muti kakabina mun ale tura ujira mun jambote yani konji ale bachiri kange nzobere ko suka basitera mene alibezi bijibwana kitibweka fuiri sababu wili watila anga kuna nchi abo menga abali wakukura bozo yindela ba uba izabu bakutula ninzo batala anathandwa nsa kuvwendi kwa ingokanga no hele ubanta yemoko yemali yakanga makanchi anathandwa chintsaka bweka fwendi boka mentele kuti ubadinga la kana pe kabalenda dia kakunjunga nikaburi nani foti kota mungu chikungaji chofumfumani jisuru pakati likungaji sakakana bele kuntulila kuna ndambwa enzinzo administrateur kuna ndambu ina kuna kakelenge kabongere basoda batuli ganturaje kuna kwa nikasadi ndibile mukwe ya wonje tuka muna septembre octobre muna octobre nkanguzi zengu kale truwa ale muna le truwa mambu mafilu kwa ntini kumputu transféré ale rububu bawu bamonavo ejijema yina ya zengu kakano kondane amoro nga yina bakusepila kabubu yani ministère uzise mpaka mambo interjeté en Europe ale basiri kumbaka muna le 12 octobre bere yani kudutele koko wira benda kufukusila bankenge mutadi batubiri munangadi tadi dizavutuka kole yani kibeni ndale tukutula mutadi tutula mundu bamfukusi batala kunanga tetula nikitabu mbere di solda de kuna ntundi rutete yani bo beto bore to kala kuna solda njombe solda manyanga beto bore to kala kuna rutete
buna masoda ma woto mundele bona kako wanyale wane livre d'identité buba sora beto bole kakatosto kabako nyumpasi ziza woto tamuna mujambo da bele bako siko tu 25 coups chaque mpasi tomona yani kuna daktari kitabu wele yani kimbango parto kutina pe yani iko tina mbaki bamfutulia kama sieni wale ba muini no ale bantu di mutere bisa kumfutira kwa ndia ka Kongo ten kanu le 3 décembre 1920 yakakati kwa Kongo bankoliza kurubuna baza bafundi sababu futurizo lyako na boma ale bupeza bake decision tinu wenye mvutu kuna Europe wo condamné en perpétuité ali ibo si baba kenzila muna le trua bakatikiri kurangu wale bana bakara kuna boma bakuna bakaturidia kale bezi na te jeko ko ngwale bajo kele kinsasa muna le 6 bele nyeme empreinte digitale kuna parke ale bakotele mubata baya tilikola yani koruni tinkutunkatu mami kala sumi de fuafua kangana pasika vuata soda bukabakari tubirike munanja una kwanikela yindi imona mbati ofyo tuko ne vuata buya bangula ludi kya isuki ya tumwe kibaswe kamutombe ya songa kyumunza bona ya bandwa sikoti byampasi yetu bamono muboloko kangwa ya kangwa kondo kwa diam kondo kwa bile asuive tebore bro tufya ukidi nanga mamkaka so kono kontwale fyo unu kikito na kumbanza kuna ngombe kinsuka tonina inzo yelu namona izunga kekile bwana mfumo mbanza mfumo Yesu Kristo delunga na kyangani wau kuna ali nsuka tata dengenda Joseph bwana ngamumu ya tutadi sanga muna ngamulu kelle nguba kaka la ni labuna imani masiti buni revero ku campo nyona sali sanga kuna kwantwena utubana ngalu sansu la wonso no mamsiki mana ma wonso no asibo mazaya kana sedia mchamambu tata mfumo longa kusisila jengenda kuntibu mfumo kadinga ngo kuti mfumo mbazo kubambulanga moyo mama 5 mois kinu yambilanga mana boiza jamdu na 5 mois ngoda tangi moko ni bubu yani tata simoni kadoge tukuna libumbashi kwenda kakabe beredu akakura kisangai bubu kana ntandwa mindele bubazola kakala kuna nkobe kanti buna bankotsa kuna nkobe masuwa makuru chimadi amare bambuka inji bukazola bomfweti kala kantado basi bena kumboni kanti bawo voka kala kuna nkobe basi bakake babu me masuwa simakubuka muna wale bantombole bantuli na banzagala ale bweni ko ligana nilo bukalwa akakula kisangani tokoda San Salvador yantikidego bana ndele ngadi chati nzambi ngawasamura kwani sade ndombe twakitula sakano nulya mindele bubeto nkutuka twele chipaka nsambuko kanti muntu ndo wabitwe bie sieni zampira yoyo fyadi tata simoni mwini votoko siditesa kuba mungindo bongele mkuru bubu nakena wakanga yani bo ninkwikizi nutomawa endinga mvuluzi nuyingira yosambampe ikunu ikama tutelama twayimbira onkunga mvuluzi elongika tusisiri idya uturanganga etili chanzolevo kevenedi dia siviko munazeto mfutunwa wa Ukristo wa kakomenwa munaketo kwikizi tutela mansanta la gogole yani omiko
yani vo miko nyo kanchi mambo ntuka vovanga mbudu widizo yani azeye nyo kanchi tini kina chazole katengi vo ke venedi de sivu como na zeto mfunto no wago Kristo ke como na mona cheto kuitizi buna yani dikakanga mene pati zeto mpeto avuruzwa kadi amindele bavuruzwa kwa mfumu Yesu una yani mpe yeto kakanga mene hata Simoni no sava bakish ale batombo kele bankatuli bere kunde kisa kwankaka ba uonso no bakanga mi bere leka kwanka amene mene ale ba kotu sai mu tren trebu ya katkate kuna ubundu tabu ponchervi mtango luta Arori bana bateka kanga ma avanta ata Simoni wa mene fundu ko bankaka bakanga ma muda batata to mafundu yani chef de quartier kakara kula Kinshasa kanchi bubankanga vukuru kwa lembre kujifundira vo bantu kunkamba betakwenda desertation nge kujifunda vo ba chef de quartier kabagana permission kuza ale eredu buna beto salukanka katusalanga bantu bakibeni ko bakire kwenda ale ngeye twala buku babakire buku batanga circonscription nzundu numenge yemo chinzundu adoro ale duna yani wajita bere kumbwana kuna ubundu yenkento yebana buna tata Simoni bamvutiri muna masuwa sikakwenda kuna kindu ubusika kubagane lo yani vo muna zeto mfundu na ba mona vo tata Simoni gambu kili kakala yake ba uko dila ale wamuna vuka tulendi lenda yaka uiza na pale jimbirika kankunga nzambi eto kunui kama kanufira kanulunda mululudi kulua ndi nzambi okara yeto atuvangana tusawanana nzoa Yesu zatumonayo tusawanana kune zulu vatulwa kako babo betasila didia masuwa malondo belelwaka kuna kindu badwaka kuna kindu bubukuna ndinga kikongo kaba kwacho bwisa kwa batu babetalaka medila badila muna ndinga u tata Simoni ni bukadinga la kamuna masuwa bunaka niko kakakebwe busheni sakonse kakale mumoke mumaru zisotukana kokere mumunza mundele fuka mene pardo sibo kimbao kana nge kutina ba kiri kufua mono pardo mingi yani kakwenda monza dieti plus de 100 mètres allez tudire koko mumaze bongole sabu kusiri mumo allez bonge maze katule sabu ba kule mundele fuka mene no pardo sibo kimbao kana nge kutina ba kiri kufua mono satule sabuni gana nantadwa nzaji uzavutuka uzivwa bweka vuana kana mumasuwa ale biseko bya gonso libiti vutuka munani bantu no bawuli bunandinga nyambe jani kwani sorele kuna kakele nani futi kuni kumba yani na bon bantu bakuikini bubwa kuna le 19 janvier le doaka kuna Lubumbashi kere yele doaka ale bele kuna parke wulisi wule niemende ade ampero belalani muna le 17 août 1922 yani mpero le 19 janvier 1922 kenda loaka ba ubele loaka le 17 août 1922 kule be balwe kiani votata tumwini vo mambo tuneti kwa mwana buna ututela nkisibi bwabo bubete bamindele wili wakubatela mana mawonso nempila bakwendila mpila bakwakila itusa vosengele kakashi kwenda yena bubu ngabubu kakuna diaka diankaka wili wakubatela tu
konsolu musa kusonga nkanda unaka masonama kuski boyi buba yisani mana kat batelo batuli den kanda una meza boyi dia bukalu aka bukatala ka sidi muntu ko bongele ko kunanso budiko wakopa wakurale kushi den kanda we kuna tata pastor kungu wana tamu mwana kuna mungu ala kudi kutuwane kopi mukanda we mana kakubatela sauna mena munanka tushauki ngete tangu sia ya Monica mpasibo mkamta baka wao kimangi pekee na munze yambi pare velo campo tushauki muzo mbaki jontene yami mutanga volontaire pare velo tushauki dia ngete